Jaipong Lems Cooperative Society longta PMG KAY asang kirona sai kiteng pon. Hempu mukrang ador bar kapang tang pon tuje phan bang puar pu kachepe. Artaning kan pharoi sira thom ke basar pia phan APHC pen kirap ke pajirda. Kardom pini karbiang life Adap Abirta long pen Elisa major bon kilimpi. Nonarjuik thap birtang ton pen. Corona ke so pen ajo kachoklem chodam rongara tum pen nanga kisun ki do kokapor hut BJP rachariya sang tum pen PMG KAY scheme sang rala pharman deng ponsi along tinalem salong seta me kirona sai padeng pon bomlo. Break chama lem salong PMG KAY asang kiron ponason thak thaksi langhin constituency ki parlo Jaipong hawara long kidu Jaipong Lems Cooperative Society tumpen setame kiduk det arara tumaphan sarkar pen kapanong pipon Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme pen asang cards ke do tumaphan kedam tang pre-nifying kora clear ni kiron pancheng pamlo Labangso sang kiron ponalong langhin constituency MAC EM Tarendra Brahma kapachini ponatengke non ke bang journey ke lem salong sang nang ke endunji mate cards holder atum ke do ansetame corona ke sopen kachepa jok vek japhan adwai en vek nangji kali pulote aron karkan mandepo mate sarkar pen kiron pon lem salong kilong dunja pharmana sangta long dun dedet pusi pachini pon langhin hawar PMG KAY asang kiron ke chengpon Jaipong lem sa sontak thak Pudum Pukhuri Lapen Manikpur along setame pangcheng pon bomlo PMG KAY asang kirona mailong Jaipong Lems Cooperative Society adun maipu kangbura terang pensi mai chari ponsi Vidya Singh teron pensi kachophalu hi tumaphan pachini pon mailong EM Tarendra Brahma penchenglo Jaipong Lems akongchunbang Prohalat Tokbi Langhin BJP Mondol Committee maipu Sunil Kumar Boro VDC chunbang Krishna Basumatari Kishan Morcha maipu Samsing Rongpi Lapen Jaipong Sports Association maipu Longsing Hanse tumta chitong duniti Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ko asang niltum inaugurate elo etum kachingon locally en Torendro Brahma sar litum longdolo lapen alang tumagi sangu lapen litum la social worker pen danglo BJP long bacherat dun akote lapen angjitung ta pini litum lo chitong lo alamagi lasola pina pen litum pini bang inaugurate lo pina pen ke la vaccine mama sangan kentum la vaccine abang kentum han mage majokta laso bang chiban bek ni lagi litum le baca bang kali lagi DC pen order lo lapen lo mayata litum IM sarpanta litum manang than lo lasi lagi ane sing litum sawo panda secretary panang hangrap si laso DC langhin pen sarpang rinti kathar karbiang long live Kedamtang pre-nifying kora clear ni dipulo rulangso rangsina sarpo cultural holalong hempu mukrang adorbara tumpen klembang amai padu ponsi kaduka vechidon sarpen puthot lunseti munga phansi hempu mukrang adorbar mei phur pupek ponlo Karlitang karbila mera mai phu hidhina rongpi EM barim Karlitang harsing dera lapen HMA rapchun bang longbira mingtia tumaphan kachiki mo sai deng ponsi penang energy ringklu aphi hempu mukrang adorbar klembang amai pangni ponlo Bangso mailong ke bang journey hempu mukrang adorbar anso se ke claim ke dam kapang tang pon thujia phanpura chithan chimum padu ponsi kaduka vechedon sarpen lunseti munga phan puthot mai phur pu pek ponthulo Lasonok thaksi sabra sing timunga phan dun mai phu harsing hanse phan kongchun bang lapen prekcha mahawara long kidu Vidya Singh Kro muhuri rongphar santiram terang atuma phan chun bangar pu pek ponlo Karbila mera mai phu hukur sing rongpi kuru sar chingruma mai phu dhon sing teron atum kachetong dun bangsor pugache pega mailong HMA mai phu lun setimum karbiang long life athengno kaning che tengke dhorom lea vete jutang lea vete khaita kivirlo lasinona kai dhorom kache pangcho kirin kibia kenang sot pumathasi hempu mukrang ador bara song sing ponlo khai kang thim chipuji pulote methang rona tang panchenglo jutang jubat do alsatame chichini pamenangji Ili karbia tum setame methang anim chorkli chuphejo arona tang chichini pamenang ji pusi injepon Hempu mukrang adorbar kadogobi kachiping amay dak lulu langso
cultural officer long art and cultural officer long kang sina holo long sidak kempu mukrang pangdang medak dulu so me long kempu mukrang atau bar ajat akoti atum pithi pen keciu aposi Hempu mukrang dorbar song lake karbia ron barim mate chuar kli chu phejo phan ke kroy tum do an kachepang room che phansi bangso song seng ponlo lasi karbiang long ke theke ding la pen risoi jang do anatum setame bangso long ardin ki pidun che phan hempu mukrang dorbar kong chun bang harsing han se pen kachunin ri padupon karbia khai kang team bulote me thang dhorom do khai si khai kang team bu chi pu bang putin da chini lasi ba so khai kang team welong ni tum hempu mukrang dorbar lake munito manghunang ne nilitum karbi honghari mate chual kli chu phijo aron parim phan ke kroy arat an ke tepang room jia dimsi hempu mukrang dorbar ko news report long sudaring ti karbiang long live dai thor basa terang arong kidu There teron pi artaning kan pharoi sira thom kep ke chawasar pi phan Duarbaguri constituency APHC songcha tum pekar omla pen tangka ke rap ke pajardam Kesar ki kriarta ke dupiklo sedame artaning kan pharoi sira thom kep arta ke plenga bangke nanglitum karjulong jumpik ta hailo mini mate la anarta ke ave puta nanglitum matha de ta hai sedame allama bangke aho lake Duarbaguri constituency ke parlo dai thor basa terang arong kido inu there teron pi pasar pi piningkan anartaning kan pharoi sira thom kep anang pleng tanglo arna makang honla pen achethe ki raidun pen piniarni anta bang sosar pi ili tumang bong nangke dodun ke ili tuma phan ningarong meme bino lapen amso se alangli achethe arnam ki raidun bom ja phan nilitum karbiang long life hin pen tame hirjume hang pidun lo Kedam tang ni pai cleaner kebarni karbi longria Abirta news channel along bang sosar pia phan ke thek long pen Duarbaguri constituency APHC songja tum ahem humri damsi pekar omla pen tangka kira pajardam Duarbaguri constituency APHC maipu mondor singing ti ame thang jongjung tangka pensi labang so pekar omla pen tangka kira pajir ponlo Kirap ke pajir damahut mondor singing ti pen kaning je tengke non ke bang GMSC ke liga hujongsi APHC haidet pulote hemso sedame bangso sar pia phan pi pajir ponji pusi ningje pon hala puthere teron pi sedame Duarbaguri constituency APHC atum la pusona kirap ke pi pon thega pot kacharu pajir don News Desk report Karbiang Long Live Kidamtang surihini ra kreser kebaning kan pen kapang chengpon folong komaji rong nogor pen dolamara kuru modoning tihen seka kengria long an kapale jephan kidamtang preni phaing kora clear ni pen lokimon sangha risoi jang chingruma maitum keng pen kedam kapang chengpon Bangso sai kideng ponalong lokimon sangha risoi jang chingruma mai chunbang mirjeng hansi pen japonsi Adap por phai ke thoma lom pensi keng pen kedam pang chengpon lo Labusona sai ke deng kapang cheng laki kedam tang suri hinira kreser kebaning kan pen pangcheng ponsi pardun ron pen pining an ning kan ke thom pachok pon lo Lokhimona dowan longri pli rongnogor Lokhimona dowan pen kaddo kave bang krik trok abang phubang phetum barlo Chunbang hanse sanghu pen kapachini pona tengke bhomkuru ningve abangke langloksu Lokhimona dowana longsi malina ningve sangji pen puthot preni phaing kora phoda por phai ke thom pensi barthusi kuru kengri kapalegia phan barthu popusi pachini urmia ningve abangke tarapunga hawar Lokhimona dowana longsi puthot sangthuji puta pachini kuru kengri Lokhimona dowan pi kapaleji durmia ni kang samsi paleji pusi mirjeng hansi pachini pon Alang litum labang so sai ke me mate kangthir jira keng kam ke teng pona phuta ke thana tengke me thang arona phan kaching honang thek kuru modoning ti han sega phan ningkang sam chepaklang lapen khailong ria pharman monsam ke dolong che phan si labang so keng kam kache jor luputa hanse sang hu pen pachini ponthu News report Karbiang Long Live
Kedam tang ni phai cleaner kebarni ronga gora rongbong timunga ronga mekar bijoy timunga chor kalitang karing tipi swarlo ke so penajok se kelanga hem lele ko toware beng asomar bang hini chipamote kangsi bang so pir the pen cheboy joilo Socheng Dhenta constituency ke parlo ronga gora rongbong timunga ronga mekar bijoy timunga chor cheboy joi penamat kapamote kang asomar bang hini phan kachelana jia phan anta bijoy timunga bang un ederlo Athe bijoy timunga bang do seta choklem thekhe chudam thekhe asonsi nangman derlo Athe bijoy timunga bang alam ka vean chot kalisi anu kang thongpen choklem thekhe chudam thekhe jok methanga somar kachilana jia phanta kisung nangdu koklo Alang li kisung puthak all party hills leaders conference Socheng Dhenta constituency ma thaponsi kisung det bijoy timunga phan kirap pipajirda Kedam tang chiklo joniang bom kisung det bijoy timunga kisung puthak non Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumaphan kirap chuhanglo bonta non ason akirap ma du song penta bangwe pinlang pusi kisung ke photum pen hingche po la ba episode si tumna ko humri mane la nil ig tumphan usuma tumphan bang asap so kirap ante la sonda thak la pini episode si tumna kirap sonda khak anut ka prek la pen party ka prek la pen non rolling bo matum la dak na komri son deklo ma avilang sa avelang Alang li kisung puthak social media long pen kirap chuhanglo bonta Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum kirap ki pijia phan kewang ave la pen kama thave la si bangso puthak abangke nilitum APHL sia hin pen ningduklo pusi pherangke thengno ningjepo Kedam tang Agos chiklo tarik kritrok o tarik krinek labang so akhotona pen menangan social media long tachi thanglo chitame labang so social media long kachi thang pen stame ilitum ruling sarkar ko chikrong tum BJP tum thangnapta alang litum phon group NA kirap je phon alang litum wangwe lapen matha the ang songosor dhorok la kache baido lapen lada chairman atum ponoi majok atum ponoi BJP leader satum ke alang litum along wangwe son sini litum arjulong lasila so puthak ni litum ke ningduk asini litum awedat sitame ni litum hin pen alang litum phan kirap ji phan sini litum wang lapen ki wang jerni ni litum jong si haidet polotangte alang litum phan da chot kali ni litum la son ma kisung ke ni litum Karbi Anglong long awedat nang ji pus ni litum ke mangpon Jongsi APHL siatum Karbi Anglong Autonomous Council chari long lote nitum ke anutina bang phutina phan kelang paching barji lapen kaching thura sai claim PG pusi mai phu men sing phangchu ningje ponthu News report Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council Yambarim Karlitang Bhuban Chandra Terang Chiki Moment Pen Ingdeng in Koiraisi All Karbi Anglong Inter-Sub Association Women Football Championship Hanjang Langsu Patuak Lamalong Cheng Pantanglo Karbi Anglong Sports Association Pen Kapin Kharateng Hanjang Langsu Sports Association Pen Balipothar Sports Association Atum Chelangsi Hanjang Langsu Patuak Lamalong Kedam Tang Pre Nipaing Koira Clear Ni Pen Nitro Aparman Ingdeng in Koiraisi AKAI SAWF Kapathu Cheng Ponlo Kapathu ke cheng sirni Hanjang Langso Sports Association amai phu Jivan Chandra Pathak pen chepahem phu ponsi Hanjang Langso Sports Association anamai inthur ponlo La sohut aluhi sarpiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM kachirong pipi chetongdu Anparta nominated MAC Simarong Hangpi Social Welfare Board Chairperson Kadom Terangpi Kasa Chunbang Dr. Pankaj Teron na pen penang anke thegi dingatum chetongdu Kapathu ke chengarni kache phola ke Hanjang Langso Sports Association pen Balipothar Sports Association ang bongsi pathu pon ke pathu ke cheng pen HSA atum ke thek muchot la pen kache ting pru bajok gol ke thom pen Balipothar Sports Association of phan paran pon derle hala pu Balipothar atum gol isian si chitu dun chot em barim Karlitang Bhuban Chandra Terang amen pen nong e pharman ke rap ki dun chilage achor em kachirong pipi pen si phajur dun ko Pinia dun tuarni lake hinia terang atum pensi swarlo football pathupan ko non an terang sir kep ansi amen che thabdun chotlang আমি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ তৰফৰ পৰা সকল মহিলা ফুটবলে নহয় বেলেগ বেলেগ আমাৰ যেনেকুৱা এথলেটিক্স বাস্কেটবল যোৱাকালি শেষ হৈছে আমাৰ অল কাৰ্বি আংলং বাস্কেটবল চেম্পিয়নশ্বিপ তাত পুৰুষ মহিলা দুটাও আছে আৰু এথলেটিক্স এতিয়া আহি আছে অহা 30 আৰু 31 তাৰিখে আমাৰ অল কাৰ্বি আংলং এথলেটিক্স মিট হ'ব তাৰপিছত আণ্ডাৰ 17ৰ যোনটো
ল'ৰাৰ এইটো চিলেকশ্যন হ'ব সেই তেনেকুৱা আমাৰ অকল এইটোৱে নহয় আৰু বেডমিণ্টনো হয় আমাৰ ডিফু ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় তাতে আমাৰ কোচিং হয় লগতে ইণ্টাৰ চাব এছ'চিয়েশ্যন হয় তাত একদম আণ্ডাৰ 13ৰ পৰা একদম কিবালৈকে ছিনিয়ৰ লেভেললৈকে খেলা হয় এইটোৱে আমি স্পেচিয়েলি এইটো খেলাটো ছোৱালীবিলাকৰ বা মহিলাবিলাকৰ যিটো খেলাটো যিটো দেখুৱাইছে সেইটোৰ প্ৰতি আজিকালি ছোৱালীবিলাক বহুত আগ্ৰহ হৈছে খেলাৰ প্ৰতি যিকোনো খেলাই হওক যেনে ফুটবল আজিতো ফুটবল খেলা বা হকী খেলা হওক বা যিকোনো যোৱাবাৰো এই আমাৰ আসামৰ পৰা এটা কিবা লাভলীনা বৰগোহাঁই বহুত কিবা সীমা দাস এইবিলাকো দেখিছে সেইকাৰণে বহুত ছোৱালীবিলাকে আগ্ৰহ হৈছে আজিকালি ছোৱালীবিলাকে খেলাৰ প্ৰতি মানে আজি যিখন মহিলা ফুটবল আমাৰ প্ৰয়োজন অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই খেলখনৰ বিষয়ে Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live. Tang tipin ya daba Abirta kela pansi kang toniklo.